Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. El municipio de Presto, ubicado al norte del departamento de Chuquisaca, cuenta con una riqueza cultural y ancestral que aún vive en la memoria de quienes fueron protagonistas de esas épocas. Una de ellas es doña Juliana. Juliana, Pucho. Maymanta kachanki? Pitamanta. Mayka kanki familia kipi? Nuqa, Ajá. wawashniwan, Ari, 15 tallo wawashniwanku. 15. 15 tallo. Qaris maypis kanku. Nikay nuqawayku qhariwarmilla kaypi he. Parlashar kanki kay alimentación importante. Una imayna kay alimentación. Unayqa lawata mikhunaka chiwhaku lawayta sarhakuta qhahya sarata kutakunaka kiwnata alwirashta chachikunaka. Chayta mikhunaka wira mana rihay. Awispik wira tukuruqtan kisuta qapiykunaka. Kisu qapiykunaka sarhaku lawa kisu wiritaku sarindrawikus. Chayta mikhukayku unayqa chiwllu phiritu, kiwnita, alwiritas, awispa hawas survita pukuqtinqa hawashtapi churaykukunaka hanku. Ama kay virturaka civillitas puri sarapaq puri civilla. Kay tuqalawmanta hamuq chayta hapikunaka sarapaq. Sarawan hapikukayku chayta lawitaman kaqtin q'ipaykayku mana kaqtinman q'ipayku. Sarahaku lawatapi, chiwhaku lawatapi, harbi lawitatapi, lluw phiritutapi, kiwnamantapis, imapis qhaya sara lawatapi chay kutaspapun mikhuyayku qhaya sara nuqa. Hinatapun karqayku. Antitatari. Antata chiwmanta hornopi ruwakuyayku. Ni suyta yacharqaykuchu mas suysuqchu kayku hina qarantiman ruwakuyayku antata. Molino karqachu? Molinoqa kallaqpuni kay urapi yaku molino. Qarantillantapuni mikhukayku. Qarantin antata ruwakuyayku unayqa. Qarantinqa miskita antapis. Unayqa ni liwarurapas extranjero liwarurani kanku. Aqhawan churanaka aqhalaqsituta urqunakaqa chay aqhakus sikimanta chayta ch'akichinaka chayta churaq kanku liwaruraqa chay karqa kunanqa ma chaychu. Chay antitama imitata chay trigo haq'ituwan. Chiwu haku puritu ni ima tanta maykuchu ni mantika ni acidity ni ima tanta liwarurita kachisituq kachiakuwan chapusqa chayllaqa hinitallaka mana ni ima tiparasqa hinitallaka. Chaylla mikhukayku. Chaylla mikhukayku unayqa imata kunanqa unayqa uqta karqa. Animalqa kaq karuwapas huchitapas uywakukayku mantikawan kaqtinqa chay munilishtapas ruwakuyayku mantika. Huchitaqa uywaqpuni kayku campopiqa uywakukayku mantikamantama usuqchukayku. Nipuni usuqchukayku huchitaqa ñak'akukayku kay rosado tiempos, kay Toro Santos tiempos huchiqa ñak'akuwan. Chay tiempos mantikaqa lata kaja mantikaqa. Chaymantaqa qawirihti imaqa munilishtapas ruwakukayku mikhukayku. Chay mantikayku tukukapustinqa wakawira lawamampis imamampis wakawira tortillatapas wakawiritaqa kusa hawisqitaqa. Kusa chaynata nuqa ruwakuwani. Wawashnitapas ahinata uywakurani. Qhichunakuq chay wiritaqa ashtawan uyitaqa chawan puka uyita qhichunakuq chay mana wiraqa uyallata chawan tortillapas. Mana t'antarakuspaqa tortillatapuni k'anillapi ruwakukayku. Chay tortilla imaynata ruwaku? Chapukullanta chapukuspa tortillataqa t'aqllarkuspa ruwanchik hinata t'aqllarkuspa k'anillata kigraynimanta yana mankata patachanchik chayman laq'anchik. Chayman t'usirqunchik k'aspiwan chayta ninallamanta qalichinchik q'uncha rumsita wasaman q'inispa. Chayta mikhukayku unayqa ri.
Paglari may kay awanas manta imaynata awas sakit unay. Awana katilana, awata katilas pa chokuhatana, tiay chuchina, illawana. Chaita awana ñañito ka unay pe awakun kama costal ratulla awakun ñaño pacha ka nakka aksukusa ka lihlia kusa ka unitay pe awakun lihlia ka casi 15 semana picha awakun awas kaya pun ratulla 15 semana. Ari naka Kamari? kama ka hasta pio ratulla ya ka semana kora finalla kama ka mana kama ka unay tacho awakun rakhu paiga. Costal rakhu paiga ratulla usaku kañaño pacha kaya iskay killapi 15 killapi chay juntas ka pacha sinaka unay pichay ko nakarinya ñañito ñite kun machay ko ukari ko May manta kan konfigi kan kay iluta lanawan. man uha kaito ta pushka kani chayta tenis pa pushkana asupaps yananda pushkana yana uhamanta yananda chay tinikullanta chay aqsakun chay aqsas pa tenin chayta olkukun chay olkusqa puñun chaywana tilakun macharate tu tilakunchu murquta hinanta kiwispa murquna tinikun bubuwan tiniku mankapi llantawan t'impuchispa chayman tininam limon churana mana limon kaqtay millitutapi churaykunallata qullqi millu kan qullqi millu imatas kampuni t'ika millu chayta churana limon pa quintanta yanapa chay k'askachillanta chanamak askanchu picharaka rupate rupatenga yura hapunante aquyapu yanapis ari yupate tenga Chanta imitasta o awas kanki a veces sutista ruan kuno kunanka sutista ari sutista no kaka awarkani punchutaps awani unkitutaps chuspataps awani tukimata awani sutaps awarkani jihllataps awarkani tukimta awani Ichay kakuna maipika kash kunan nuqawan kashari Ucha aksu kasih nuka inti tu dihlas ni iskay mususit kasih aksu ta iskay santi kasih juntas kasu kasih payas kali ya tacita mususit kay wasi bita chay chumpitak ahina manda telas ati kahya nawawaku iskay mususit ka uhtaka nya chita awan chay ka watu chaskata mususit pataras kati han chaskati Seka ima tiempo pi sukun chay ahina phalla tarwas paka mana seguruta awan china phaskeris imtatap suam shanchi nintatap aprechanchi imatap khawam shanchi chay uni chay chumpa qatak nak awaku ari chumpipis macharate tus qoruntita bang nancha korpanchi qoruntita man pangi ni shayta kashan pachasnya kunitan sanit guys chay ima pita ya chachisur chayta kana ya chachiwarqa hermana ya chachiwarqa wañu puña kunanga chay hermana ya chachiwarqa mana mama ya kama ya charqachu hermana ya chachiwarqa payayta unaypi ya chayarqan sunsanita chakani unaypi ya chayarqan ima watapi yo yanki ima kawatas ni awat Mike otas chacham garqa chungo otas yihataña chacham mas atarqan chori chaymanta ya chapunya chaymanta awan chikutat chawni asu chiku purori Pero y kay kunitsin nastaga Yo yari